Honorable Minister, Senators, nabo bonke labakhona namhla endlini, siyanibingelela. Cela kucala ngemthandazo. uNkulunkulu omnini amandla onke, siyacela ukuthi lo msebenzi lesitawenda kuleli komiti ube ngaphansi kwesandla sakho kuze kuphakanyiswe lithumo lwakho, kuhloniphekene Nkosi, kusitakale sive semaswati konke lokhu sikucela ngeligama leNkosi yethu Jesu Kristu, amen. Honorable Minister and Senators, siyaxolisa for the late start. Akukavami ke kwendeka la kuleli komiti leli. Dineng tingcinamba leti semgwaqweni kanye nemisebenzi lesuke besiyanqwabelana ngiko njena Minister. Siphudile kucala siyaxolisa ngaloko. Siyabonga ukuthi namuhla sihlangene kutowetfula umbiko wethu ukuthi imali tisebente njani njengoba standing orders asho standing order 140 usho njalo ukuthi siyothula imbiko yokuthi imali tematiko tisebenteke kanjani. Siyabonga ukuthi namhla lelithuba selifikile nakhona ngekuvuma kwamdala kabi ngekuhlakanipha kwethu. Ngitawucela Honorable Minister kwethula lenginabo, sitawucela nelitiko bese liyatethula. Mina ngingodokotela Stuki Motha longusihlalo kuleli komiti. Ngina Senator Tony Sbanze, kube na Senator Siphelele Mkhonda, kube na Senator Umfane Nkosi Ngangabani. Celeni kwami ngasekudla kuna Linda Dlamini Longmabhalane, bese kuba nasesikhona wakazwane losetikweni. Simukele nemphunga Senator Ngwenya. Honorable Minister, ngicela ukuthi litiko nalo litethule, ngiyabonga. Siyavusela sihlalo, sivusele wena, sivusele Timbungu. Sivusele PSUS litiko lonke including ama parastatals akithi ENPF and CIMAC. Ngingophila ngokaButheleza. Sibonga sihlalo induna litiko la Labour and Social Security. Ngidawucela bathi khulumele sihlalo bonke batethule nje ngalokufishana. Sitawukhona kuchubeka. Siyabonga sihlalo. Siyabonga ndvuna, sivusela wena sihlalo, sivusele emalunga portfolio committee yase Labour and Social Security. Ligama lami nginguMakhosini Mdawe, Principal Secretary etiko. Siyabonga khona. Ngicela kuvusela kusihlalo, ngivusele emalunga lahloniphekile portfolio committee. Ligama lami nginguNompumelelo Dlamini, ngingu-Under Secretary. Cela kuvusela wena sihlalo netimbunga letihloniphekile. Libito lami ngingu-Ernest Simelane, Director for Industrial and Vocational Training. Thank you so much. Asivusele sihlalo, sivusele netimbunga letihloniphekile, sivusele nendvuna nabo bonke lisuka nabetiko. Ligama lami ngingu-Kingdom wakamamba, ngingu-Commissioner of Labour. Siyabonga sihlalo. Angibingelele sihlalo, ngibingelele imphunga letihloniphekile, ngibingelele indvuna PSUS nebalingani bami. Mina nginguSifiso Sethu ngwakaBhembe, ngisuka khona etiko, ngingu-coordinator PTET. Ngibingelela sihlalo, ngibingelele timbunga letihloniphekile, indvuna yembuso PSUS athi lesikhona sonke endlini, nginguMakhoma Vusi, Chief VTRS. Ngiyabingelela sihlalo netimbunga letihloniphekile.
nayo indvuna lehloniphekile yetiko na PS na US nayo ma colleagues. Libito lami ngumduduzi ngwakavulakati, acting Deputy Commissioner of Labour. Ngiyavusela sihlalo esihloniphekile, ngivusele Timbonga, Minister, PS, US nama colleagues. Ligama lami ngingumelusi ngakaSimelane, ngu-statistician eTiko. Siyabonga sihlalo. Angivusele sihlalo, ngivusele Timbonga lehloniphekile, ngivusele iMinister yaka Labour, bo PS nabo bonke labasendlini. Libito lami nginguMajaha ngingwakaDlamini, ngiqhamuka kaSimak, ngingu-IT officer. Ngivusela usihlalo neTimbonga na wonke ama-officials e-ministry. NginguNxaniso ngwakaManana, ngingu-Senior Commissioner wakaSimak. Ngicela ukuvusela sihlalo ekseni ngihloniphe netimbonga letikhona indvuna lesihamba nayo na PS na US. Ligama lami ngingithemba Nkosi ngwakaDlamini, CFO kaSimak. Siyavusela sihlalo, siyavusela netimphunga letihloniphekile, sivusela indvuna, PS nema colleagues. Libito lami ngingijabo ngwakaMasina, ngingu-Principal Claims Officer, Ministry of Labour and Social Security. Cela kuvusela kowesihlalo, ngivusele malunga lahloniphekile Timbonga, ngivusele ku-Minister na PS nema colleagues. Libito lami ngingiphazi Fortunate Ngwakazwane, ngingu-Chief Occupational Safety and Health Officer. Ngiyavusela sihlalo, ngivusela tonke timbonga letikhona endlini, ngivusela Minister, PS, US nabo bonke lebakhona endlini. Libito lami nginginqobile ngwakaDlamini, ngingu-Principal Scholarship Officer. Ngiyavusela kusihlalo, ngivusele kutimpunga letihloniphekile, ku-Minister, PS, US nawo onke ama-colleagues lakhona. Libito lami ngingithembisile Hlophe uLasimelane, Senior Measurement Officer. Ngiyavusela ku-Chairperson nema-senators. Ngivusele indvuna na PS na Minister nama colleagues. Ngingilakho kaDlamini, ngingu-Measurement Officer ka-Pete Department. Ngiyavusela kusihlalo nekomiti lehloniphekile, Minister nelitiko lonke. Libito lami ngingivuswa kaNgcamphalalo, General Manager Operations kaDlela Ndvongeni. Sivusele sihlalo, sivusele Timbonga, sivusele indvuna yembuso nelibandla layo, ama-colleagues, indlu yonke, Simphiwe Dlamini, General Manager Finance, ENPF. Sivusele sihlalo nekomiti yonke, the Minister, PS, US nema colleagues onke. NginguSindi Mango, mine GM Corporate Services kaDlela Ndvongeni. Nami sihlalo ngicela kuvusela, ngivusele nato tonke timphunga letikhona endlini. Ngiphindze ngivusele Honorable Minister and everyone present. Libito lami ngumfuthi Tembe, CEO waseLidlela Ndvongeni. Thank you. Ngiyavusela sihlalo nemalunga lahloniphekile timphunga lehloniphekile. Ngivusela na Minister wami, ngivusela na PS na US nema colleagues. Ligama lami ngingigcina Nxumalo, acting Assistant Commissioner of Labour. Ngivusele Chair, ngivusele netimpunga. Libito lami ngingicebile ngwakaDlamini ka National Human Resource Planning and Development eTiko. Nami ngicela kuvusela sihlalo, ngivusele nemalunga lahloniphekile. Ngivusele neMinister, PS na US na wonke losendlini. Lami libito nguMacakala ngwakaDlamini. Ngisebenza Directorate of Industrial and Vocational Training, Sekelele Mcondzisi. Ngiyabonga. Ngicela kubingelela nami kusihlalo netimbonga tonke, ngibingelele endvuneni ku PS US nema colleagues.
nawo wonke lokhona. Ligama lami ngingumlungisi ngwakaSimelane, nging-legal advisor e-Ministry yaka-Labour and Social Security. Ngivusele kusihlalo nebahlonishwa labakhona endlini. Na Minister wethu waka-Labour, nebasekeli bakhe PS na US, nama colleagues ngivumile wakaDlamini, ngaka Minister of Labour, a Commission wa Compensation and Social Security. Siyabonga sesiyatana ukuthi kunabani siyakwemukela Deputy Senate President. Siyabonga ukuthi ube khona nawe. Ndvuna ngingacela ukuthi sale usethulela umbiko wakho Shenge. Ngiyabonga Sihloniphekile. Ungahlala Ndvuna. Ngemvume yakho Sihlalo siyabonga ngalo setayeli Nkosiyama. Kodwa ke nasekushitho Sihlalo. Sibonga lithuba Dokotela. Kuto presenter siqephu sokuqala selitiko let 17 nenhlala kahle yato eminyaka entimali 2026-2027. Madam Chair, siqephu lesiqala 1st of April to 30th of June. Sihloniphekile. Kukuveta njalo kwakuthi vele since kuyikota yeqala eminyaka entimali kuba kuncane lokwenteka kongekwati ema processes Sihlalo ekutheni nase iphasile ibudget kuthatha emalanga before kuqale ema release for ematiko ku-utilizer. So kubeka nje timbunga nehloniphekile tingamangali kulokutawuhle kuvela as ama underutilizations kule report. It's all due to the late releases ku first quarter that has been obtaining over the past couple of financial years, Madam Chair. Sihlalo angibike ukuthi litiko kule kota yokuqala ema activities labe khona likhonile ukuthi ngesimemo saka ILO li attend i-International Labour Conference leyaba khona emavikini okuqala aJune lapho khona litiko lahamba nawo ema social partners lesebenzisana nawo labamele baqashe netsebenzi litiko labaqonzana naletindzaba te-70 nenhlala kahle yato saphinza sasingathwa ngusihlalo weportfolio yase-assembly Sihlalo njengoba eminyakeni lophelile besisingathwa ngusihlalo we-senate. Umsebenzi uhamba kahle Sihlalo kude lokungakanani lokwakukhona kuconzana nelive ekutheni bekunetindzaba kumbe la bese kufuna simese timbi lapho khona yini cha lokukhona lokwakukhulu kwakuparticipate kuma engagements lehlukahlukene abo social security neku submita nje ama reports on progress on matters that had been raised before in the ILC, more especially in the previous ILC ya 2025. Ema report eswasubmitile Sihlalo sitawuva ukuthi usaqhubeka umsebenzi ngoba i-governing body nanga November iyahlangana ukuthi kukhona yini lokunye lebatakudzinga kilo live lokufana netimpendulo noma ama-updates etindzabeni letiketa bakhona phambi kwe-ILC eminyakeni lendlulile. Kafishane nje kokubeka Sihlalo ukuthi litiko lihambe kahle kulowo msebenzi kude tihibe lesidibene nato Sihlalo. Sikito tindzaba te-70 nenhlala kahle yato Sihlalo kule department yaka Labour one of the 6 departments that we have in the ministry. Asikubike Sihlalo lokuthi ema inspections njengoba sike sabonga eminyakeni lo endlulile ukuthi uhulumende usicashele ama inspectors lamasha konke that nombolo kuba nema boots lamaningi on the ground la kunetikhalo khona neku ensure nje ukuthi compliance baqashi bayayilandzela akhuphukile ke ema inspections labe khona Sihlalo ngema resources lasibambise ngawo uhulumende na ucompare neminyaka lo endlulile same period ngoba lo nyaka nje sikhonile lokuthi
sibe na 788 wama inspections, Madam Chair. Kodwa ke kulawo ma inspections kunala routine kunala bese abangama follow up. Lo nyaka akhulile nalama follow up because akufuni ukuthi la sihlole khona sihambe singasabuyi. Lokunengi lesikwende kule kota ngilama follow up ekutheni la besike saya khona sa recommenda sibuyele sayohlola ukuthi singabe lokhu bekukhalwa ngako sekulungisekile nesihlalo. Kule kota nje lokhu kuhambisene nema visits lesibenawo silitiko kuletinye tetindzawo lapho kunetikhalo khona ikakhulu kubo Mathapha sihlalo lapho khona bekune kunyatheleka kwamalungelo ezisebenzi lobe sekubonakala kwanza ngeke kumbe bekubonakala ungazuthi siyashoda kwenta ama inspections ngalokufanele. Lokusithokothisa konje sihlalo ukuthi kuleti indzawo lesitihambele la bekunekunyatheleka kwamalungelo ezisebenzi khona sithena sekwentiwa lama follow up inspections sakhanza ukuthi ti-70 tiyabonga kulokunenge bathi sekulungisekile. Ndawubekisa ekutheni nje bebasebenta kusena kushaya isikhathi sekushayisa nabangamithi i-target lethi labanikwe yona bese bajutshelwa ema-hour lokungekho emthethweni. Bawukhanza ukuthi bayasetshenziswa nangetimpelasonto bangabhali lutho. Bawukhanza ukuthi bayakhiyelwa nakushaya 5 bangamithi i-target kuthiwe seniyophuma nga-9 ebusuku. Batibonele ukuthi bahamba ngani ngale dot cards. Tinkinga nje lebethi khona sidibana nato tidikhalo ki-70 leti semafemini. Lokunengi kwaloko sihlalo sepose setilungisile leti ngaphana. Yebo uthi khona leto timbidlana tinzashwana lesisetatihambela leti sakhomba kuba nako kuqinisa inhloko kodwa nje lokunengi sepose siku-attendile sihlalo. Konke kwendeke kulena kota akukapheli ke noko siyachubeka nako Madam Chair. Kuhambela leto tindzawo letibonakala kungahambi kahle enhlala kahle niya .70 phakathi kwa .70 nebaqashi sihlalo. Siyakuthola nje nokuthi baqashi labanenge sihlalo bayativimbela ti-70 ku-organizana ukuthi tibe ne-structure tsite lesitawendlulisa tindzaba tato phakathi kwe-70 nebaqashi. Lokuyinto lesiyikhutako nje kakhulu sihlalo ukuthi umthetho welive uthi 70 nasetingetuli kwa-25 endzaweni tsite laticashwe khona kufuna bese tiba nelungelo lekuthi ti-organizane. Kungaba i-workers council nakuyinombolo lebonakala inkulu kakhulu kube ngileyo nyonyana sihlalo. Kulilungelo lale-70 sithi nje baqashi abangakuvimbi lokho malungelo lale-70 nalokuthi kusita kwabona baqashi kwekuthi tindzaba nakhona labafuna kutendlulisela i-70 tihambe ngale ndlela lefanele leso structure. Netikhalo tet-70 nabanato ti-organized through le structure to baqashi sithi nje sikhutsate umoya wekuhlonipha indzaba yokuthi ti-70 tibe organized kuze kungatophazamiseka kusebenta la kuqashene khona sihlalo. Sisachubeka nemsebenzi ema-inspections sihlalo i-department yaka-occupational health and safety nanayo bo-inspectors nabo sengetelwe sinikwe nama-promotions sihlalo. Umdlandla usedulu achubekile ama-inspections abakhona. Lesithemba ukuthi atawutehlisa letingoti letibonakala tanza la kusetshenzwa khona sihlalo ngoba kule kota nje lena lesipota ngayo namuhla sikhanze silenyelelwe abantu labangetulu emakhulu 200 labalimele etindzaweni tekusebenta. Babili bakhona ngalishwa basishiya nasemhlabeni. Lokhu simo lesingasithanzi. Kodwa siyasikhanza nasihamba sendala ama-inspections sizame ukukhuta la sikhuta khona sihlalo. Sinawo nema-report la kulimele abantu khona labanye bashona amapoti lebawasubmithile sawendlulisela emahhovisini lafanele ku-prosecutor labo baqashi labangenti kahle kwaze kwa-expose ka-70 kulimaleni nasekushoneni. Siyethemba kusalanzeleka ama-due processes batawugcina bavelile tinkantolo sihlalo. Lesisa sekuvete nje akusho ukuthi bonke labashonile nalabalimele kube sizathu sekuthi baqasha abakenti kahle yini. Nanato 70 kulokunye kwendeka ukhanza ukuthi atikalandzeli imigomo yes-safety lathi sebentela khona ukuthi khutsata nje ukuthi tingatsebeseli kusaqhutshwa wona imisebenzi. Nakukhona imigomo lebekiwe yekuvikela tona 70 atiyilandzele ngendlela lebhekekile kugwema
kulimala kwato noma kumbe kugcine tishonile letinye takhona sihlalo. Simo nje lesibhlungu lesisibona kulamalanga, kodwa siyakholwa ukuthi nakucala ku-prosecuteka kwalaba labangendi kahle titawehla letinombolo letisihlalo ngoba nawubuka 212 abantu labalimele kukota yokucala kuyinombolo lethusako. Lokusho ukuthi umnyaka uyawuthi uphela siyobe sisonzele enkulungwaneni. Lokuyinto lengasiko kahle sihlalo letawunyusa netinombolo talabasishiyako khona etinzaweni tekusebenza. Sihlalo ku-Department ka-Social Security lebe ngiyona yenta nalama inspections aka-safety. Kuleti 30 mayini lichubekile litiko latisebenta libambisene naye tepa sihlalo kubhadala lawo ma-ex-miners bekanetimali tsite lamanye bese kavuselwa ngema-shares awo kulenye luphiko kuthiwa yi-Thusano Trust Fund sihlalo. Lapho khona ngicabanga timbunga titawukhumbula kuke kwaba nemsinjwana nasemaredweni kuthiwa kunalabalala emahovisini nekwekuthi kufuna bavukele njalo kuthatha timali tabo sihlalo. Kubhadelwe ema-ex-miners langetulu kwenkulungwane nemakhulu lamane lebegange ma-beneficiaries kulo Thusano Trust Fund labe banema-shares khona sihlalo. Labanye bakhetse kuwa-transfer ama-shares abo, labanye bakhetse kuthatha imali. Lobe kwenta-ke ukuthi balale lemahovisini sihlalo bekuba ukuthi le mali nayinkulu bekune-maximum lebangayi-withdraw ngelilanga. Nangikhumbula bekungu-20,000. Lobe kubita ukuthi nangabe nje le-ex-miner beyina-140,000 kufuna ibalalele ka-7 labo 20,000 kuze itokhona kuthanyela konke lenako ngoba vele bafuna kuthanyela konke bekunene. Akafuni kushiya lutho nasebathi nje kukhona lokukhona ucolela kulala khona kunekuthi ahambe ngoba ngente ngathi uyabuya khanzi bathi akusekho lokuconzene nawe nokunene. So kungako lobe kubanga simo ke sihlalo sekuthi ukhanze sekunalabalala emahovisini. Imali lebhadelwe nje kule kota ingetulu kwa tigidzi letinge-20 sihlalo 20 million leniketwe yona ema-ex-miners. Emva kwaleti khalo nje letaba khona ukuthi sebalala emahovisini wa-engagwa tepa kwazanywa ukuthi kubukata-ke le mali ingabi incane le maximum labangayi-withdraw ngelilanga kuzama kunciphisa lamalanga lekufuna bawahlale kuze bathathe konke lebanako bekunene sihlalo kungako wasise ukuthi igozolo lomsindo. Madam Chair, litiko lichubekile nemsebenti wema-scholarships nakuyo le kota yokuqala. Lokukhulu lokwendekile nje kube ngiko ukuthi kubekwe ikomiti yeku-awarda lawo ma-scholarships ngoba lebe yikhona bese iphelelwe isikhathi sihlalo. Uhulumende-ke bekasiphakele tigidzi letingetulu kwama-700 emalangeni lokufuna sithi sebenzise kubhadalela bona abantwana bemaswati labangekhathi 7 nalabangaphandle kwelive within the SADC region sihlalo. Lesingakubhoda ke Madam Chair netimbunga lehloniphekile ngiko ukuthi kulo 3 months wokucala njengoba ema-college lamaningi bewavalile senda ama-interviews nje nyalo ngoba kucala i-new academic year imali lebe siyispendile kulo 700 million I think it's 747 in total yema-scholarships lonyaka sispende about 32 million ngoba bese incane activity lamaningi ama-college bekavalile bekamancane lebe sisabhadala kiyo ama-allowances sibhadabhadala ama-tuition naloku yabo ma-project and internship allowances Madam Chair. Otherwise umsebenzi uyachubeka njengoba nje achubeka ama-interviews sibheke i-chunk lenkulu yale mali ukuthi ispendeke kule kota yesibili ngoba kufuna sibhadale ama-tuition fees kufuna abafundi baqale bathole ama-allowances sibhadale bo-book fee sibhadale lokwanalokwa sihlalo. So leningi yale mali itawusebenta kule kota yesibili kuchubeka kuya embili sihlalo. But nje lesingakuveta ukuthi timbunga tisasibambisa kuthola emaphakelo kuletindzaba tema-scholarships akusekho kukhanzakala ukuthi sesikweleta ama-institutions asikawabhadali simele ama-budget lalandzelako ngakuthi sekuphele timali yini sithi asikubonge lokho kusibambisa kwato timbunga sesiyedama ukuthi ama-institutions siwabhadale ngesikhathi bafundzi timali kuconzene nabo sibabhadale ngesikhathi kungako nje ngema-savings labe khona nekwekuthi kunema-cohort lebekanabo 5,000 ama-first years leseka-graduateile sekusinike i-room ukuthi ku-this financial year sihlalo tinombolo talabathola ama-scholarships titsinge ukuthi caca ngaloko ukuthi sekuna lokuphefumula lokukhona ngoba in recent years ngekushoda kwe-budget bawukhanza ukuthi sesifunda abo 3,500 ama-first years
kanti kunama-group bekabo 5,000 leseka-graduate-ile. So leyo room sesinayo ukuthi singete ama-first years. Lo nyaka nje ungasataba ngetulu kwetinkulungwane letine nemakhulu lasihlanu ama-first years lesitabe siwafanda. Tinombolo tikhulile ngekhathi 7, tikhulile nakulabayofunza kubomakhelwane sihlalo. Sisakhipha wona ama-scholarships nekukoleka kuchubekile sihlalo. Sisakoleka kule bawathola ama-scholarships sonke njengoba sibhadala nanami ngiyabhadala sihlalo sikhonile ukuthi kule kota le sikoleke imali lengetulu kwetigidi leti-17 sihlalo kukhutsata nje ngiyethemba nalesihleti nabo belitiko lapha kuTingwenya lapha bonke bayabhadala netimphunga hawu siyethemba hawu isaphuma imali yahulumende kuyosita lamanye amaswati netisebenzi nje letinenge ngoba labanye bathi ngekucashwa tinkaphaneni bese bayabhaca sihlalo abasasho ukuthi hey mina sengicashiwe sale nithatha le bese ke nangabe le consultant lesayicasha kukoleka seyitithathele yona bethe sebathole etandleni hloko awu seyingulule lengithathela yona ubathe bo sowubhacelene ungasayiva impendulo sihlalo kune MOU nje nangikhumbula sayisayina na ERS through yona le consultant lesikolekelako kuze kube lula ukuthi khona kubona lo sekahola bophezulu UN naso uvela kubophezulu UN seyiyakhona ukukulanzelela i-consultant through le kokubambisana na ERS sithi nje laba sebhacile Tingwenya letsebhacile atiphumele baleni sikhulumisaneni kutawusitakala emaswati lamanengi utochubeka lona msebenzi ukuthi kufundziseke sive somaswati sibe ngilesiqeqesheke ngalokufanele level sathuthuka leya first year Madam Chair Dokotela kulesikhathi ngicela kubika ukuthi litiko lichubekile nemsebenzi wekwenta ama-aptitude test ema-high schools kuhlola emakhono ebantwana ukuthi bagcine ngakuphi lebangancomeka ukuthi bakufundzele bahlaleyo bantwana labangetulu kwetinkulungwane letingu-20 etikolweni letingetulu kwemakhulu pose tibe ngemakhulu amathathu empeleni setingetulu ngoba letinye sitigcedzele kule kota yesibili lo 298 ngilebe sicedze within the first quarter but sigcina sikhave tonke letikolo nasicala ikota yesibili sihlalo sibahlolile abafunzi cishe konke labe sitarget kubahlola khona sakhona nekuhlola lebakhubatekile etikolweni tsite sihlalo kuhlola lokuthi ngabe emakhono abo emengakuphi Madam Chair netimbunga letihloniphekile sisakhuluma ngekuhlola bona abafunzi ku department yaka DIVT lokuyi Directorate of Industrial Vocational Training baregistrile bantwana bemaswati labafuna grade test sihlalo labangetulu kwetinkulungwane letimbili cishe kube tinkulungwane letintsathu lebaregistrile kule kota yokuqala lesitabe siba grade tester kule kota yesibili nje lesikiyo sitabe grade tester labo grade tester la grade 3 ekoteni yesibili yesithathu letako sitabe grade tester grade 2 na grade 1 kulama disciplines lehlukene kushisela kwakha kuwayarisha kuplumber kunabo air conditioning kunabo solar lesesikhona nekuba grade testela through lusito labo isera nabo Taiwan sesiyakhona ku grade testela bo solar lokuyi new phenomenon njengoba live besolusebenzisa gesi loqhamuka amagesini nyalo sesinabo lebakwati kokukhenika sibahlole ukuthi likhono labo lifikaphi ukukhenika emasola kuwa installer nekuwa maintainer Madam Chair manje nje ingcinamba lesinayo kuba ukuthi siba nema backlogs kuloku grade test ngaloko ukuthi sisete ifacility le fully fledged for onke lama disciplines sinawo nama class lamabidlana emahhovisini ethu esidwashini la sihle grade tester khona abo electrical nabo plumbing mane kulokunenge siyayisimele lama college evocational bo voc team bo ecode ukuthi bavale kube ngikhona sishinga kuyo grade testela khona sineliphupho ke silitiko ekutheni sakheleke i-National Trade Testing Center sitoba ba tester as and when bakhona labantwana bemaswati labafuna ukuhlola emakhono abo singababambeleli ngekuthi kusete ama facilities sisafaka ticelo kuhulumende kuthola ifunding kwakha leyo facility siyethemba ukuthi nakuye uhamba kube kuhle kufike naseParliament timbunga tiyawujinga tilibambise litiko kuthi sibe naso leso sakhiwo lesitawenda ukuthi amaswati attesteke ngelizinga lelifanele ngesikhathi lesifanele Madam Chair sihlalo sengiye ngasekuphetheni
Angipotele ukuthi ku report yethu site umbiko waka ENPF kule report sizathu kwekuthi lesikhathi lesubmitha ngaso ama reports silitiko eParliament ikakhulu ku first quarter basuke bona yabo ikota umnyaka imali ungaphethe kahle ngoba kufuna sinike iParliament ima reports la accurate sithi submit abasuke basapheka bona the report yaleyo kota kungako nje sitawucela lokuthi vele going forward nangabe solo kutawuchubeka ukuthi sisheshe sitablish ama reports siboma nespot ngekota le previous quarter for ENPF because leti khathi tiyashayisana teku reporters sihlalo kungako nje ungathi akukho la bengeke sifake emakota la amakota le reports la stale for ENPF singacela kito timbonga betingasibuta ukuthi nesilethelelani lokulatile sisi nje simane sikuchaze kuqala nathi sivumela timbonga for ENPF sitawuboletha ikota yangayidolo njalo ngoba until kuze kulungele isikhathi teku reporter between uhulumende nanayo ientity sihlalo Madam Chair sinasimak futhi lomunye umntwana welitiko uchubekile ke nawo simak umsebenzi wakhe Madam Chair lesikubonile nje asasebenza simak kube kwehla kwato tinombolo temisindo la kucashene khona ngokuthi uyetama kuba council abaqashi net 70 emalungelo abo nase kunekuhishana abahlalise phasi abakhulumisa we appreciate the work that they are doing Madam Chair noma there is still a lot of room for improvement siyethemba nasitawuhamba sibambiseke ngekuqashekela ema commissioners lamanenge njengoba nemahhovisi asimakhe sekenabile sekakhona nakubosiphofanene sitawukhona lokuthi imisindo leminenge lakucashene khona siyigweme siyicadulule we are hoping ne-employment bill Madam Chair kuthi naseyiphasile sakhona nekuletha abo-Industrial Relations Act khona eParliamente utawuba nematinyo lanconywana simak kuvele nangabacadulule tindzaba tijube kunaloko kwenteka konamhla ukuthi labanye abaqashi noma abanye sakasimak abanandzaba uthi yisebenta indzaba a recommend simakhe bayithathe bayise enkantolo lapho khona sisebenzise site khona emandla ekuqasha ummeli ngoba letinye taletindzaba ukhanza ukuthi le mali lebangwako ingaphasi kwemali yokuqasha ummeli logcina vele lesebenzisi ilunywa inyoka yangena emeneni ngoba kunokuthi sikhiphe 7,000 siyoqasha ummeli sifane bese sithi akasanandzaba lo 3,000 sengilunywe inyoka nje kwaba ngileso simo so siyethemba ukuthi lowo mthetho Madam Chair utawuthi ukugweme lokho simakha khona kujuba naseka bakhulumisa lababonakala bangabhemisha olunye isihlalo siyethemba ke ukuthi nase House of Assembly isithembisile iportfolio Madam Chair ukuthi i-conversion bill seba engage lama stakeholders onke sesigase i-report e-assembly ito khona isenate kuchubeka nayo ne-employment bill ema-stakeholders sekasubmithile siyethemba bata-wind up very soon Madam Chair ito khona ukuthi i-senate nayo igudza ngoba ikakhulu nje le-employment bill ungathi i-senate isengayendi itheki kakhulu sasaba lokho ukuthi sitawuhamba sigudza netimbunga tibe netincomo ukuthi nakuqhamuka le report yase-assembly ngoba siyabona lo ukuthi itaba nema-amendments lamanenge kwayona tawubita phindze siyoqala phasi nema-senators after lama-recommendations awuphindze sisebenta sibuka lama-recommendations ase-assembly so we're hoping ukuthi kule kota yesibili lama-bills lamabili e-assembly itawasebenta iwendlulisele e-senate itawukhona indlu yetimbunga ukuthi nayo iti-applye iwushaye umthetho uchubeke utosita live Madam Chair ngise nje angibike ngaleto tindzaba letimbili Madam Chair kuleti temthetho lokunenge nalokunenge sesitakuphendvula Madam Chair nasetifaka ama-interventions awo timbunga ngiyabonga kakhulu sihlalo Siyabonga Shenge kusipha umbiko wakho uyabonakala nje ndivona kutsawu lelitiko selaba semandleni so manje uyafunza nje ngoba kufanele kufundwe otherwise kuyaflowa sitawucela ke timphunga tende ema interventions ato ngitawucala Senator Lindiwe Ngwenya
Angibonge chairperson, ngivusele kuwe chair, ngivusele etimphungeni nendvuna kanye nema-officials. Sibonge umbiko wendvuna lesekawetfulile, sibonga kakhulu. Sibonge nalokuthi uwetfulwa ngalolu lwimi lwetfu, loluviwa noma ngubani la kakhona khona. Sihlalo kuncane nje lengida kusho kuleli tiko njengoba ushito wena ukuthi hayi ungathi kuhamba kahle. Nginda uthi angikuvumisele kusebenza nendvuna. Ushito nangale ukuthi uyasebenzisana na chairperson wase House of Assembly. Kuhle lokho ndvuna. Kwenta umsebenzi wakho ube malula. Kulamanye amatiko uthole ukuthi kunetinkinga. Indvuna ibudonsa ibhekele uthole ukuthi na chairperson udvonsa ubhekela. So likomiti igcine selisemkhathini nje lingadi ukuthi libheka litawusebenza siphi. So ngiyakuvumisa nje lokho. Ngisesho njalo ndvuna ngicela kubuta lapha kulenangu ku vocational training and rehabilitation centers kuthi ungabe labantfana lababa lapho uluhlobo luni lama types of disabilities labantfana labatsatfwako lapho. Ngoba sesiyabona sebayanza abantfana laba noma sekwentiwa ukuthi nyalo abasafihlwa njengeyitolo lobo uthola ukuthi bayafihlwa labanye bangaphumele ebaleni. Sebayanza labantfana laba autistic. Kunebantfana labehlukehlukene physically challenged. Kunalabanye laba uthola ukuthi bane intellectual disablement. Uthola ukuthi lo mntwana ucabanga afike nje la akakhoni kucabangela kakhulu kulokunye. Kuthi ngabe nithatha luphi ihlobo. Nangabe niyabathatha la bakhona lena abothishela bafundisekile yini lokuthi bababhasobhe njani. Ngoba abantu abathatha uthole ukuthi abasabhasobheki kahle. Ngidawubekisa nje ngalenye indzawo eSt Joseph. Labo utfola ukuthi la utfola ukuthi kuthathwa abantwana khona uve ukuthi batalise babalanzile ngekuthi bantwana abakakhona ukutfola lolu sito lolufanele. So ngicela nje kuchazelwa lapho sitoze sitshele emaswati atokhona kwadi ukuthi bantwana babo bangabayisa lapha bayofunza nabo indlela yokutiphilisa. Kwesibili indvuna ngindawubongela iNPF iyati engage etintfweni emisebentini yaka commerce kunanabo abo entrepreneur of the year awards la regional. Ngibabonile bakhona lapho sebacala kufundzisa khona le ekucaleni ngoba banelithemba ukuthi labo labawinile lapho nalabanye labangakawini batawu ngalenye ilanga batabe bacasha. So lokho siyakubonga. Angathi ke ukuthi mhlambe basuke bane interest ukuthi kufuna ukuthi kuthathwe imali nemaswati ibekwe bendele ukuthi baguge kahle. Noma nje i-initiative vele nje but nje ke sizathu futhi ukuthi sizathu sini kuhle lokho. Lengi concerned ngako ukuthi ngalapha ka labor compliance kulolunye ihlangothi bakhona ngibekise njengalabo workmen's compensation ishito indvuna ukuthi labanye balimele labanye babanjani njani. Ungabe le department lebekelwe lokho yona ayiti involve ngani kuleti ndzawo kuleti ndzaba letinjalo. Lapho uthola ukuthi bayafundziseka labantu. Nangabe sowuwinile umuntu ukuthi uyi-employee uwinile noma khona labanye labacabanga ukucala emabhizinisi. Kunjani lokuthi nabo bangene babafundzise lokuthi naso ucashe abantu phela kufanele kube khona lokunjena. Kungabi nalama outreach nje la general asekube more specific ngoba i-commerce cishe iphethe konke. So bengikucela nje lokho chairperson kuthi bakulungise. Kwesibili sihlalo akusiko kwesibili kwekugcina sihlalo ngindawuthi ngiyabonga ngibonile lapha kuthiwa bantfwana labafuna kufundza lo
sebatawunikwa ama-scholarship. Siyakubonga lokho ngoba lelo i-broad labanye bafuna ukuspecialize kulokunye bese babaningi vele bantwana labendi lo. Kodwa nje nabantu abese bayakhona ukuthi ba-specialize bangabuki lo hlangothi loluthide ngoba phambilini bebabuka ngala ka-criminal. Siyakuthokodela lokho ukuthi bantwana bafundziseke babhadaleleke ngoba vele la kuyi-passion kude into lesitayenda ngabo kufuna achubeke ngayo le nangu yakhe bese uyabona ukuthi wenda njani. No ngibonga kakhulu chairperson ngeke ngenze kakhulu. Thank you. Siyabonga Senator Ngwenya. Ndacela Senator Mfanenkosi Ngangabane. Asibonge sihlalo sisibonge nembiko wa minister ube mhle kakhulu ngoba umuntu bekathi lokunye ufuna ukubuda la ngathi sube siyakuphendula ke nje ndawo sendawo sale ngidlula nje ke nje ngibe sengiyaphenduleka otherwise umbiko wakhe ube mhle ne report yelitiko ibe kahle kakhulu. Umuntu la ngathi nje angakuthumisa minister through wena sihlalo ukuthi siyabonga nje ukuthi ungathi siyabona even ungathi inzaba yethu itelegasi enciphile sekunesikhathi singatiboni esikhathini lesisithe kuzawo kusho silitiko liyahlanganisa sekuthi nje umuntu umane soyajabha so leti telega atikho nje ngoba kuyabonakala ukuthi sho silababe bahle bakhanya khanya kepha ke ukuthi ilitiko nawo seli-engagile laba ama-inspectors maybe bese kuyahamba kuyabonakala ukuthi bacashe netisebenzi kufuna kuhlalisana kepha nje bese kuthumisa nami nje ngibuka le report ngathi kathi sagcina kufa abantu basemgwaqweni kuyasho ukuthi cha litiko liyabamba kubambisise. Siyabonga nje ukuthi sivele ukona ukuthi ke umuntu abonge nje ukuthi minister sochazile ngenzaba ye-conversion ngoba bengithi sidayibuda na ukuthi njengoba basithatha basimixa ku-training seyibambe phi ngophela kathi kwakhona sicabanga ukuthi solo kuyashintsha kunalento ikhalo kepha ke se-vaccine thuna seyakhombisa ukuthi cha into lesenjetwako iyeda vele. Nekubonga ke ukuthi i-public service seyisingetele ama-inspectors nako ukuthi nje asikuthumise sihlalo ukuthi siyajabula kubona litiko engage kangaka kathaloku bevele kunetikhalo ngenzaba etisebenzi ukuthi i-labor ayibahloli kulimala netikhalo nje kepha ke kuyevakala ukuthi cha ngekwenta njalo uyabonakala umehluko nawubona leti nombolo nje labatisho. Umuntu la ngamane nje aphinza kubude endvuneni isihlalo inzaba ye-Career Expo kuthi ngabe litiko liyakhulumisana yini nelitiko la education ngoba ungathi i-education inekububula lungathi litiko lithatha umsebenzi walo angadi ke noma mhlambe kungiko yini vele kepha nje sitawucela ukuthi indvuna sihlalo imane isikhanyisele lokuthi labo Career Expo ngabe abafanele bendiwe ngibo baka education noma mhlambe lokuthi beze beteka labor kwaba yini mhlambe kungasisida ngoba usike ngakuva nje ngihlele ecomitini la education ngeva lokuthi angathi uma kukhulumisana kwalamatiko lamabili kukhona yini bengizike mhlambe ngidawucela indvuna mhlambe nawo seyisichasisele ukuthi kuhamba njani lapho nekuthi ke sifuna nekuthola sihlalo ukuthi sike seva imbobo entemuhlwa la kukhulukhulunywa ukuthi neboard ka-ENPF seyicithiwe sihlalo ngathi kunjani ukuthi mhlambe indvuna namhlanje bayise parliament ingakhona inako ukuthi isichazisele kahle lokuthi kwenteka njengoba namhla kuhleli khona ngikhulunyiswa ukuthi sihlalo ngake ngahlala nami kuleya board katheni kepha ngisemncane manje nje ngiyamala ukuthi hiwo nyalo ngithe ngilalela ngeva ukuthi sevele seyicithiwe kepha ukuthi njani ke kasathi besitawucela nendvuna ukuthi imane isichache lapho nje ukuthi ngabe kuhamba njani
Nalokunye-ke bengisinda kubuta sike phase ichazile induna indzaba yale employment bill ukuthi nayo ngabe bese kubambeni ukuthi phela ichubeke ngoba sifuna kona kubona ukuthi inhlalakahle yebacashi netisebenzi ichubeka kahle ke induna nako ibese iyachaza. Ngicabanga ukuthi nje imibuzo sihlalo lebenginayo cishe minister uyiphendulile mhlambe lokunye mhlambe uta elaborate kulokunye lokubona ngathi mhlambe kusela. Otherwise kubonga nje ukuthi i-report yakhe ibe kahle kakhulu iyevakala. Ngicabanga nje ukuthi singabe sibambelela sithini kube clear cishe konke kungaba ngiloko sihlalo ngakini. Ngiyabonga. Siyabonga Senator Mfanenkosi ma-interventions akho. Ngicela Senator Sibanze. Ngiyabonga sihlalo lahloniphekile bozozivuselele nasendoneni nasetikweni. Sihlalo angeke ngikubambelele sihlalo. Ngekuthi ngidosolo ngisho nje ngisale ngikusho nasifika kuleli committee leli kuleli tiko leli sihlalo. Sihlalo asikabhekeki ukuthi nesima politicians la parliament ukuthi sidumise because sine responsibility yokuthi sende oversight. Kepha sihlalo lakhamba kahle dumisa. Nangabe akhambi kahle songagceka ke. Iyasebenza induna sihlalo. Ngisho le nduna lelambi kwakho sihlalo naye iyasebenza nduna isihlalo ohloniphekile. Siyabona solo yangena ehovisi kunelishintsho olukhulu kakhulu. Timpunga lithandza kukhuluma lambi kwethu. Sine besathi ukuthi litiko la lebha litiko letitele kade bantwana besikolo. Nyalo is history. So sihlalo kude nje lengakubuta empeleni kubebe ngathi usidoda ngakimi bengabe sengicela manje ungavela unganginiketi lelithuba. Ngekuthi sihlalo i-first quarter le nale first quarter labanayo labayibikako nemali lebemele bayitholi abakayitholi. Manje sitothini batosebenza njani imali kudinga kaphelele noma nayifikile seyifike late vele sibheke ukuthi bangabika ini. And ke lama challenges la khona lo ngijabulisa ukuthi induna ivele nje yakhuluma onke lama la bese sisizokhuluma kusho wona umntwana ngosinga ngabani senator ukuthi induna seyivele nje yafaka konke lokhu yachaza lokho esisikulokho kanjani. Sekusala nje le convention sicabanga ukuthi nayo mhlambe kuneti ingcinamba tingetulu likhanzo sinduna tingetulu kwayo but nje siyambona uyayisebenza sihlalo ngalamafisha ngidumisela wena sihlalo ukuthi ube nelitiko leli khona ukuthi lisebenze size sihlule ukuthi sidobuta kuthini. Ngiyabonga kakhulu sihlalo ohloniphekile. Siyabonga Senator Sibanze, the Deputy Senate President. Angibonge kakhulu sihlalo lithuba losonginikete lona. Sibonge kakhulu nemsebenzi welitiko njengaloku Senator le lotsandza kucetha kukhuluma sekayibekile lendzaba. Sihlalo sami lesihloniphekile noma kusetshenzwa kodwa ke kuba khona lokuba khona la ucela khona ama clarifications nekuphathisa kuyo indvuna ngoma uma isebenza nje uyabona ukuthi iyasebenza. Ngicela kucala ngalendzaba ye scholarship lenhle lesetshenzwe ngendlela lenhle ikakhulu ngibonge lokukhuphula kwale allowance labantwana ibe 2000 nale refunding noma ke lokuthi baphindze bangenise laba LLB njengoba akhulumile Senator Lindiwe Ngwenya. Sihlalo sami lesihloniphekile uhulumende ufake emandla siyabona siyajabula. Kodwa ke sihlalo ngicela kuyiphathisa indvuna. Uma bangenta study lesikahle lapha university
mhlambe bathola empirical evidence evidence lephathekako babuke lesimo lesentekako lapha university ngidawubekisa ngale university lena lesaya kuyo lesicabanga ukuthi ngiyo university elive nalamanye ngama universities elive kodwa ke lena university ekucala lesimo lesilapha losesihlalweni sidinga ukuthi uhulumende asonzele with facts singakaboni sitawukhanza ukuthi kudaba nema-social problems lo tawukhanza ukuthi akasasolveki siyabonga lokho ukuthi vele abateleki kodwa akhona lama-social problems la khona laphayana lokunye ngicela lokho ukuthi indvuna sebakhulumisane babuke lokuthi le refectory ingalunga kanjani lokuthi ibe khona labantwana bathole i-meal at least ledladla libe khona bathole i-meal yelanga ngalo ukuthi lokwendekako laphayana losesihlalweni ngikhulunyiswa ngilothi kunebantwana namle ngibafundisako laba laphayana information ngiyayithola vele ukuthi kwendekani laphayana ukhanza ukuthi baswela lokudla labantwana sekuze kuba ne-foundation yalomunye senator lesinayo la eParliament lo donate kudla bazame ke kubaphekela bashaya line uyasibona ukuthi lesimo sikabi sidinga ukuthi uhulumende asonzele abone lokuthi ubabambisa kanjani laba base university ukuze ukuthi kumbe lesimo sibuyele sibe ngconywana kuningi sihlalo mhlambe lokunye kungatsinza mhlambe le tuition singati ke lokuthi kungenteka kanjani ngalokuthi even le infrastructure yabo le infrastructure yabo iyangekubola iyangekubheka entasi vele uma buka lama hostels lama rooms abo ayalikha ngicabanga ukuthi nemaphayiphi nakhona adzinga kulungiswa ne-teaching material yalama lecturers nayo ayisikahle ngalokuthi basebenzisa kwabo uyabona lokuthi uhulumende udzinga ukuthi asonzele abuke lokuthi uyibambisa njani le university siyakubonga lokunye ukwendile uhulumende kodwa kudzinga ukuthi asonzele ngingathi ngiloko ke endzabeni yase-university losesihlalweni ngingaphathisa kanjalo bengicela ukudumisa kuyo indvuna ibonakele indvuna ihamba losesihlalweni ivakashela tinkampani yona mathupha ngaphandle kuma-inspectors kube into lenhle bengicela kuva ukuthi ekuhambeni kwayo indvuna kukhona yini positive lefike yakuthola noma ifike yatholani yona indvuna ngoma sibonile ibheka nakubophuza umoya ibheka lena nalena yo-checker sengingafisa kuva ukuthi indvuna itholeni lapho sihlalo indzaba yedlela ndlongeni Madam Chair sengeke umuntu ayikhuluma kakhulu ngalokuthi ibhiliseta kodwa nje umuntu angendlula kulokhu lokuthindwe impunga umntwana enkosi ngangabani leyebhodi umuntu angabuda nje lokuthi ngekubuka kwayo indvuna itaba khona nini ibhodi ngalokuthi ngalokuthi ibhodi stakeholder lesimcoka kakhulu
senda nasi lesikwenda ukuthi nesendi i-oversight nabo bane role yabo labayendako oversight over the entity kunetinto lokutsinga ukuthi batende lokhanzeka ukuthi mhlambe kude lo munye umuntu longatenda kufuna babe ne-report labayendako ba-report endvuneni sengisho nje ukuthi stakeholder lesimcoka lokufuna ukuthi uma ubuka lokuthi isikhathi sesithe mhlambe ingekho uyabona ukuthi uchuba kamadinyana ngalokuthi kanjalo kufuna ukuthi avele ofisini la lendvuna ngikhuluma kanjena nje sihlalo ngilokuthi nami ngake ngaba i-board member yakanamboard ngiyathi indlela i-board lesebenta ngayo angaye ngakhuluma namunye losebenta edlelandvongeni ngikhuluma nje from my experience lokuthi i-board plays a very important role in the running of an organization. Sihlalo sami lesihloniphekile ngicabanga ukuthi ngalawo magama ngicela ukuthi ngibonge kakhulu umsebenzi welitiko nathi vele siyayibona indvuna yagijima sasivele sinayo khona la eParliament uyibona ukuthi vele ikhaliphile impela ing-deputy speaker emakhosi babo abona ukuthi awake inyuka embabane ugijima kahle kakhulu utawushile gasile kahle siyabonga sihlalo. Siyabonga Deputy President Senator Mkhonta. Thank you, Chairperson. Ngicela kuthatha lithuba ngivusele wena sihlalo. Bengithi ngeke ngibude Chairperson because I was hoping the other senators would ask. I just have one question sihlalo ka scholarship. Lengicela indvuna ngiphe nje clarity kuyo sihlalo. Se appreciate le timpunga kusebenta kahle kwelitiko siyakudvumisa sihlalo. And we have it in light sihlalo lokuthi first quarter nyalo kuncane lesingakubuda. But nje sihlalo I just want to understand the thinking of the ministry endzabeni yekufaka indzaba yema paramedics bayifake ku priority list kutsi assessile litiko la li-infonywa yini to take such a decision, having a full view sihlalo kutsi we have about 16,000 now as I speak bantfwana labahleti labangacashwa laba qualifyile laba ma paramedics nasifa ke sihlalo sivile ukuthi litiko selikuvulile lokhu lakhanza ukuthi sekufanele ukuthi bangaphindze bafandwe. The question then that begs the mind sihlalo is what is the thinking, what informs such a decision? Maybe khona litiko lelikubukile lona loku different le mhlambe lesingakuboni tsine. Ngiyacela nje indvuna seyingikhayinsele lapho. Ngibuye nakuyo le yaka law sihlalo. I have the same question nakhona because we have a lot of graduates aka law sihlalo la hlete emakhaya. Again, what is the thinking there? Kutsi sekungaphindze kuvulwe bafakwe ku priority list labangafandwa, because my assumption would be phela le mali nangabe seyikhona uhulumende ayibona ukuthi inengi ayikhuliswa ngani kulama areas la kukhalwa khona kakhulu kuthi imali tincane ma allowances mancane kulama areas la are of great need. Now kumatanisa lokhu sihlalo nale need ye employment lengaphandle ngoba study sonke sikulo litiko usitshelile minister time and again titadi lesebatendile ku identify lama skills gaps la ngaphandle, and then you would understand and appreciate ukuthi mhlambe ngakufandwa kakhulu ngalapho phela babukeni la kule lama areas lawa la ithunje. I remain with that consent, Chairperson. Thank you. Siyabonga Senator Mkhonta. Nduna lehloniphekile nani belitiko
Kumnanzi kusebenzisana ne-ministry nekuthi nisonzelane ngoba imibuzo iyancipha noma kubede ngoba uba nalo leli thuba lekusonzela mangabe kukhona longakuva. Namuhla angide imibuzo ngaloko ukuthi le relationship inhle kakhulu ize iyabonakala netimphunga tishido ukuthi cha kuyabonakala ukuthi sisebenzisana kahle. Kuleli sikhathi lesi ndvuna ngingawucela uphendvule la ungaphendvula khona. Siyabonga. Siyabonga sihlalo. Sihlalo sibonge wena sibonga Timbunga ema-interventions lesediwendile Madam Chair. Sihlalo bobonga kusebenzisana nje nanami. Netimbonga letinenge empeleni tibongile ukuthi litiko libonakala liyawafaka imandla Madam Chair. Imisebenzi leminengi liyayenda. Kungaba ukuthi ibongela nami sihlalo ukuthi empeleni we owe it to teamwork. Le etiko noma ngingekho noma kunjani ngiyathi sisondo liyagaya. Kunekubambisana lokukhulu nakuma departments. Kude lokumako ngakuthi bana kasekho kusetshenzwa ngakuthenjwana sihlalo. Kungako kumbe kulula nje siyayisibona bahwebhana kuletinye tindzawo. Kulela kithi nakhona kuncane kakhulu sihlalo. Nakwendekile kwavela kuya addresswa on time ngoba lokukhulu kubeka live embili than personal interests Madam Chair. Ngithi nje nama ngitibongele kilo litiko bakhona bonke. Kona imcondo ihle singacabangi lokufanako kodwa lokukhulu siya engageana. Bo PS US bo director nema officers nje la junior la selema officeini kubanjiswe ngesihlalo ngithi angibabonga ngisekhona kuleli tiko Madam Chair kuthi bachubeke kanjalo nakuletinye tinduna letiyo balandzela kungasho ukuthi ngiyahamba yini kodwa 28 so lathu tesihlalo kuyabe sekushintsha bohulumende. Madam Chair lokunenge timbunga letikushito bekukubonga kukudumisa tasho ukuthi lokunenge kuphendvulekile sihlalo. Labonga kusebenta closely Senator Lindiwe wabonga kusebenta closely nama portfolios vele asisilutho phandle kwawo ama portfolios banjiswa ngiwo. Senator bekabute nendzaba ukuthi le kuma vocational training facilities ethu ngibaphi specifically lesibafundzisako. Cishe ama disabilities lamanenge sihlalo siyaba train abantwana. Lesi sengakhona nje ukuthi siba train ngilaba lokhanza ukuthi kodwa kuthiwa ba blind laba ngakhona kubona emehlweni ngoba sisede le capacity kuba trainer ngebraille. Cishe bekusengu St Joseph's kumbe lesebesafika kuleyo level. Otherwise balamanye ama disabilities siyakhona siba accommodateile nalaba autistic nalabanjani. We do have staff less capable. Ngoba nakulaba ngakhona ukukhuluma sina about 6 walama lecturers latiko kufundisa nge sign language. So we try because it's not 2 alama institutions unalese Malkens currently nalese Nhlangano. Cishe nje ama disabilities lamanenge accommodate kasifane kube kushoda nje kwespace ukuthi pheye ngoba kuyingcele ku train abantwana laba disabled. Kwanza ukuthi kufuna tinombolo tingabe ngileti nkulu kuze stoward ukuthi lesibafundisa kona kube ngilokusezingeni lelifanele. Otherwise we accommodate as much kuma disabilities sihlalo. Wabonga ke Senator indzaba ya ENPF ukuthi involve emisebenzini lamanye ama stakeholders vele uyagijima onke malanga on the ground etingalweni telive letinenge kuzama kufundisa wona maswati baqashe netisebenzi ngaso sikhwama imisebenzi yaso nalokubhekekile kibo baqashe nakito tisebenzi sibona nje as are more visible on the ground i-compliance iya ngakwenyuka sihlala noma kungekho kule report le but we have noted nje ukuthi baqashe labanenge sebayedama kuba up to date netisebenzi nama innovations la khona actually ama statements etingcingweni nani sebahlala bathi nje ukuthi umqashi uyifakile owakakayifakike kulenyanga basheshe batihambelele kuze ema records abo ahlale emingemomo sihlalo.
Kube sekuyakhuthateka ukuthi nebaka workmen's compensation ungathi nabo bangathi involve ikakhulu nangabe spota nje ukuthi isebenza eningi tiyalimala. I-department vele sithi siyabonga kuleso seluleko besinema vacancies lebeka khona sihlalo kuyo i-department besinababili kuphela lababuke yona i-department yaka-workmen's compensation. Kodwa ke sesiyitholile kune position nje le-advertise kulamalanga le-running ba-applya bantwana bemaswati sibe ne-promotion kuyona i-department. So siyethemba lokuthi umsebenzi emagiya atawuthi kwenyuka sihlalo nabo kufakwe amandla ikoleke kahle letindzaba tema insurance ekucompensate atsisebenzi ngoba kuyendeka vele tilimale letinye tishone nansi nifika kamcashi ukhanze ukuthi betinga insure seyinkinga ke ngoba umcashi sekufuna abacompensate ekhikhini lakhe ngco kanzi nabakhave ka workmen's compensation kuba ngilama insurance companies lokufuna bese ayababhadala. Sihlalo sisakubuka ke noko kunenzaba lekhona le gap kuma workmen's compensation yekwe ukuthi kuyendeka umcashi abe na 270 kodwa a insure 20 kuphela. Lo limalako athi within lo 20 lekuyi gap lesisayibuka nema stakeholders ethu ukuthi siyivala njani because now na 15 with 70 insure 15 with 70 ngoba kuyawendeka divaleleke tonke kanye tithole leyo ngoti nangabe ke u-insure shela labangaphasi kwaleli nani la 70 uyawuse uba compensate ubathini. Sisakusebenta lokho nama stakeholders sihlalo ngicela sinakutawudzinga i-amendment emthethweni sitawuletha khona eParliament sisa engagena nje for now how we can close lawo ma-gaps lawo sihlalo. Ubongile ne-reintroduction ye-LLB nalabanye abahlonishwa bayikhulumisile indzaba ye-LLB kwaba na-senator umhlungwane lapha lokhalako ukuthi ingabe vele is it justifiable yini lokuyi-reintroduce i-LLB besigcine 2012 kuyifunda sihlalo singulumende bekubonakele ukuthi yes yayinkulu saturation nayimiswa i-funding but sesithe kakhulu lesikhathi singabafundile laba trainer akusho ukuthi kude bebafundzela mane bese kune unfairness letsite kuzama kuphendula nje Senator Mkhonda ekutheni bona bese ba forced ukuthi banga benefit kuma kule scholarship facility kanzi nabo ngemaswati lafuna lokho kufundzela lokho. And neku engagena nawe ama students bekakhala ngoba siyayisengagena nawe ama students nabo lo society beba communicate ukuthi awu bese sivale kakhulu sihlalo bayacela manje siphefumulise bafandeke nabo because nababuka seya dry up le pool yebameli laba qualified ngalendlela ngoba labaningi hayi ngoba bangafuni ukuyenda in-LLB but ngokuthi bethe ama resources bese ba applyela ema courses lanaso le scholarship. Lokuyinto lengasiko kahle sihlalo so sithe nje siyayibuyisa ngaleto tinombolo letivumako kwanyalo stayi observer ngisho lokunje sihlalo angicizelele ukuthi onke lalama ema programs nawo anabo bantwana bamaswati lebahleti banawo lama qualifications ungaya ka BCom ungaya kuma sciences we do have emaswati who are roaming the streets leso lewo nemsebenzi asebenza emasaluni nema degrees labanye baborisha uyabona kusesimo batrainiwe labantu bothishela but sokhetha ukuthutha imithwalo yabantu emarenkini kuze akhona kuphila hayi ngoba lama opportunities eksibaqasheke akhona yini siyaqhubeka siyabafunda because sitawuba khona lesikhathi lapho khona batawudzingeka babe banengi khona sihlalo kulama disciplines lehlukene so na LLB kube ngibona lokho sale ngikubhanqa nje kukhona la kubudile umhlungwane ukuthi ema paramedics aedwe njani kuma priority list. Well I program lebe vele ikhona priority list for quite a number of years nami nje ngifike etiko vele ngikhanza ikhona sihlalo le kubuka ukuthi before kumbeliso lalisi ema paramedics kufuna ucashwa nguhulumende ahambe ngeambulance kuphela yini kanzi lesikukhuthatako singihulumende ukuthi nasikhuluma ngema injuries on duty nje we expect most companies to have safety officers and paramedics on site kuze nasenginalawo ma emergencies bakhona ethi ukuthi bati manage basengathi isibhedlela kube nje kuhamba kahle la kunema kunedingaphane khona nabo safety officer kufuna athi angisafety phinze abe khona naleli khono labo first aid nani lokwenziwa ngama paramedics sihlalo
ngingaphosa ngikhulumise ngifikise lapho le yama paramedics. Umntwana Nkosi ukhulumile ngetindzaba letiningi laphana emsebenti lenda kolitiko lokunenge kuphendvulekile. Nekwehla kwahla titeleka kungaba kusemsebentini kungaba semanyuvesi vele kwehlile nje kakhulu Mntwana Nkosi njengoba uobserver nawe. Kuleti nje tebafundzi seyiminyaka lesabalele vele sitingasekho teleka ngaloko ukuthi siya engageana. Some of these issues lesokhulumisako nje are a result of lawo engagements njengalabo LLB nje. In several engagements lesibe nabo before bebati raise abafundzi tikhalo ngaloko siku-raise nanathi lokhu tikhalo. I think there is a senator loshito ukuthi kufuna introduce i-LLB bakhona neku-specialize. These are issues we've raised even with the institutions to say asingabi dormant phela i-BCom leyafundwa ngimi 2000 nemntwana lofunza namhla solofunza lokho la aswa enrich lama programs bakhona ku-specialize bende loku relevant to tidzingo temarket currently sihlalo. So lokwehla nje kwema strikes njengoba ngisabekisa, we engage with students, we engage with institutions. Basho nabo lebakhala ngako etiko, sisho nasi lesikhala ngako kubafundzi, sisho lesikhala ngako kuma institutions ukuthi improve la nala nala to avoid leti phithiphithi lebese tiba khona. Sibambisene kahle kakhulu. Ngithi angiwabonge ama-SRCs lesisebenzisana nawo sihlalo nawo ema-institutions. Bathi committee lekutheni konke sikwende ngekubambisana kugwema imisindo lebese iba khona kuma-institutions sihlalo. Ye-conversion ushito Mntwana Nkosi bese siyiphendulile nema-inspections lento ngama-inspectors lokwenza kwaleti nombolo vele lesidingo besikhona. Siya-appreciate nathi kakhulu though nga-appreciate even more than the resources we've been receiving, but kancane kancane kuyahlehlelana nje kahulumende kuba ngiloko akuyi ngekufisa kwethu silitiko ukuthi singabheka ukuthi sibe nako konke isikhathi sinye. Kuyetama ukuthi kunetiswane ngematiko. Uthi nze indzaba ye-Career Expo Mntwana Nkosi kuthi ingabe siyabambisana nelitiko la education. Siyabambisana sihlalo lengisangikuvete nelitiko la education. Kule poti nje sipotile ukuthi kule kota yokuqala ema-Career Expos leso attendile ngilawa beka-organizwe tikolo. Betiwa organizer tikolo bese tiyasi-invite silitiko kutoba bambisa. Ngekuthi i-mandate yethu ikakhulu iku-skills development. Loku ka-labor kungako bo-skills audit bendiwa ngithi to align lokukhicitwa ama-institutions with lokudzingwa abaqashi because sine process connected tonke letinhlangothi dala abaqashako dala abafundzisako. It's not ukuthi kumucana ema-mandates per se but kubambisana. Njengoba kule kota yesibili nje ema-Career Expos lesekachubeka ngilawa elitiko-ke lengicabanga ukuthi Umntwana Nkosi bekabudela kiwo nje ukuthi maybe ngilawo lekuvakala ungazuthi ilitiko laka-labor selithatha umsebenzi waka-education. Cha akusinjalo sihlalo ema-institutions since afundwa ngithi thina we expose available options to the students ukuthi nawo ama-programs nawo ama-institutions lesiwafundako babe nalo lwati basafunza. Yebo bantwana lesikhuluma ngabo but lama-institutions nje e-tertiary aka-education ngekuhawuzwa kwakhona. But nasesita kubo funding seyimandate leka-labor lesinemsebenzi kokuthi umntwana angafunzi eNgwane ngoba athi kungilo likolishi kuphela angumntwana wasenhlangano. Akabe exposed ukuthi bakhona Botho, bakhona UNESWA, bakhona William Pitcher and ama-choices, career choices akhe are well informed. Kufuna kube yinto lesitama ukuthi sibreache leyo gap yekusola lwati kubo bafundzi bakhethe lokutawubasita lokutawusita nelive sihlalo. Akusiko kumuca nama-mandates. Sibambisana kakhulu nelitiko laka-education kulolo hlangothi. Bangaba khona bona labakhalako but vele for us to be able kwenda skills development we need to match institutions, students nalama industries sihlalo la bese sekayaba absorb. Umntwana Nkosi njenge former board member yaka ENPF vele okwaseva iminyakeni lendlulile Umntwana Nkosi iboard lebe ikhona ku-appraiser nje senate njengoba baveta besolo bayithatha ku-media lesingakuveta sikubikele yona i-portfolio netimbunga letihloniphekile sihlalo ukuthi kube nako kudonsisana ibekiwe iboard.
Ma-federations abese ayabumbana angikwazi noma ngidawuse kuyiphathi noma ngidawuse kuyini lokuthi bese abayinhlanganisela onke athi thina lona asimfuni lo bekabekiwe as chairperson. Kunetizathu ke lebe batibeka sihlalo. Lebe batibeka kufaka ikhathi bo fit and proper kuze akaka undergoe. I fit and proper to determine if he's the rightful candidate to be chair. Something which has never been carried out siwabeka ema-board many years before. Kodwa nje wabona lo ukuthi cha lana se kuconzene nasihlalo lobekiwe. Lesithena sekubuka kule standoff sihlalo lesitreke for almost 8 months. Kusayithwa umthetho ukuthi akakabekeki kahle kunabo rotation. Lokuningi kwakhona bekungasiko lokuphatheka kwesihlalo, but lokuthathela ngawusini lokubhejelana phakathi kwalolitiko nale nhlanganisela yama-federations. Ngikuleli office lebundvuna ngithe ngihledi ngabona lokho ukuthi cha akulisidi lelive akusidi nalesikhwama. Lokukhulu nangabe kukhona lokukhalwa ngako ngoba nalelo bakhala ngako labanye kulo bekangishemen nanabo abakayingcikiwe lawo ma-test. Ngathi ke kungaba kuhle ke wonke umuntu uqala ebhodweni kabusha. Wonke umuntu wahambela ama-test. Lengisangikuvethe sihlalo, it's not a requirement even at scope level or wherever ukuthi board members should undergo a fit and proper test. Kude emthethweni la kuyi-requirement khona, and vele we hadn't done it at the time sibeka i-board. We had never done it before. No ministry had done it kulawa lebekaletha bantu ku-scope for approval. But ngeke ukuthi siyalalela lokubonakala ngama-concerns, we then decided to say cha asiyocala konke kabusha. Hayi ngoba bekabekeke kabini lo bekabekekile, we still insist ukuthi bekabekeke kahle sihlalo, but for the benefit of the country, for the benefit of the fund nema-members sikukhanze kukuhle ukuthi i-board siyiphumude yonke siyocala ka-A. Bonke bayende i-fit and proper, bonke bayende i-vetting. Indvuna bese yethi apply ke kusisihlalo ngibani lisekela lakhe ngibani. Kusengikashinji lokho, kusengikashinji umthetho. Siyawenda lokusemandleni nalo lo office sihlalo. I-pressure nani ungeke isebende ka Labour, Madam Chair. Lengithanga ukuvete nje sticker to what is in law. Si-appoint abantu laba appropriate kuchuba i-mandate yalesikhathi sihlalo, yalesikhwama sihlalo saka ENPF ukuthi benefit emalunga ku-benefit sona sikhwama jikelele njengoba kune-mandate lesinikwe yona ingwenyama ya-100 billion just recently. Lokufuna kwesimake sure ukuthi siyayi-achieve, Madam Chair. Otherwise siyethemba lokuthi i-board itaba khona masinyane njengoba ema-social partners sekasubmithile emagama ala bafuna angene. Sephose cishe sebakhona cishe bongana lekufuna bakhe i-composition yale board. Namuhla nje kuhamba incwadi te-vetting laba qualifyako bayawungena ebhodini, laba ngaqualify bayosicolela bekunene, bayawubuya eceleni kuze kuchubeke wona umsebenzi wesikhwama. Sihlalo beyibongile nemphunga sibanze umsebenzi welitiko nethi nizabade ama-budgets vele Nkosi yami kunjengoba ibeka imbunga. Siya appreciate nje nalo ku-enriching kakhulu nalokuthi nasi vele etimbungeni leti nengitale tinto bayatibona vele batibona bathi le ekutheni ukuthi lo kuya kubangwa yini lokho kungalungiseka kanjani. We always enjoy being before senators, Madam Chair. Ngithi angikwendlulisi. Not that we don't enjoy in the House of Assembly, we equally enjoy. But nje siya appreciate kakhulu netimbunga indlela bat apply ngayo, checking the reports, understanding ama-challenges ethu, nekusinika incoma ukuthi where can we do better. Sihlala ukuthi sicharge i-mandate lesinikwe yona leave. Deputy President bekade khulumisile nizaba Dabo LLB nayo appreciate le nekunyuka kwama-allowances. Siyabonga timbunga lehloniphekile. Washo ke ukuthi akhona ema-problems lacabanga ukuthi asa-exist. Ingabe singenda yini ema-studies with empirical and evidence to substantiate what we afford the students as allowances. Sihlalo angikuvetele ukuthi yes, allowances were increased to 2,000 emalangeni, but
we are not saying that that is enough. Studies have been done before. Ba-projecta ukuthi tuition ingaba ngimalini le kahle for university students. Ama-allowances angaba ngilangakanani la ngaba phosa abe sufficient, but asikhoni ukufinyelela ngendzaba yema-resources sihlalo. Ngifuna nje kuphendula yena deputy president lokusho ukuthi cha vele 2000 akusho ukuthi usufficient, but ngiyena affordable ku pass yahulumende. Currently, we are hoping ukuthi as more revenue generators sengulumende, we will do better on allowances. We have noted nathi lama social ills la germinatako, but siyedama lokungangathi we are hoping in the future sitawufika lapho sesingase khona nasibuka ema allowances seka sufficient for wona ema students sihlalo. Siphinze sibonge kakhulu sihlalo uyitsinzile nje naye deputy president. Lichaza leli dlalwa iFezeka Foundation, one of timbonga leti khona endlini. We have seen, I think 2 or 3 times, enda ema donations to ema universities. We really appreciate it. It goes a long way sihlalo. Ngoba vele labanye, not because of social ills, but ngema pressures asemakhaya labaqhamuka khona. Ukhanza ukuthi le allowance ithi sekufuna ayithumele emuva ekhaya. Gogo sawuphathekile sekunjani. Sethi imali le baphilisa ngato emakhaya lela babuya khona kanzi. Imali lokufuna tiphilise bona labanye bebafundi. Dimo lesibhekene nato. So nakukhona ama partners lavelako njengabo Fezeka Foundation, siyabonga nje kakhulu, sibafisela nalelo lutho uNkulunkulu abanzisele. Siyafisa more mamane basite kulama institutions. Njengoba lenye imbunga isuggestile ukuthi vele let's reintroduce indzaba ye canteen. Maybe banganikwa le mali bafunzi badle ekitchen. Sifunze vele kudliwa ekitchen isihlalo. Bafunzi bebahlala bacwebetela boshoda ngalokunye kodwa uyathi usudawulala udlile. Kodwa ngekuhamba kwesikhathi bahambe bona abafunzi bathi hey sifuna isibanzi setandleni imali. Lenza ukuthi uyojika emakitchen kudla sihle sikhanza sekubanza kudla kunjani bathi bekathi izathu kwabukuswana kwabonakala kugwema imisindo. Cha sibanike etandleni bawubhadala khona le refectory badle cash bathenge cash lokudla. Into lebonakele ingasasebenzi kodwa sihlalo. Sasithi tawusebenta but le mali igcina ingangeni la refectory yathenga lokudla. Ukhanza seyendele etinye tetinto ngoba imali nayifika bathi imali ihlala ivuthiwe. Ukhanza nje sekune zingeko letinye letehlukile letingacondzani naloku lebese seyisetshenziselwa dona sihlalo. Nangabe bafunzi sebafika esigabeni sekuthi cha let's reconsider leyo decision sibuyele sidle ekitchen, we will engage manje nje kulenza bema canteen ukuthi ilitiko laka education lekungilona banikati bama tertiary institutions lamanye alama decisions baba netizathu tabo bawavala ema canteens kubo icourt nje bebadle ekitchen recently. But kwathi ukuthi seva ukuthi ilitiko selivalile icanteen yakhona sekubita vele sibe forced kubanika esandleni bantwana imali nalo ke linetizathu talo lebe lenda ukuthi ilitiko ligcine livala lama canteens. But nje if need be the stakeholders onke latsinzakako lokubafunzi kuma institutions kulitiko la education singahlala phasi sibukisana ukuthi kusasebenzela yini ukuthi sibanike imali esandleni noma we need to revert back to kuvula wona ama canteens bafunzi badle esikolweni. Uphinzwa wabonga deputy president ukuvakashela ema institution ema tinkampani lengaphandle siyadvakashela vele. Sikhanzisa kunengilese kukhanzako kunyatheleka kwamalungelo 70 njengoba ngibekisile kungabhadalwa imali le ku gazette the bare minimum because lele siyikhipha as ama wage regulations, the minimum sectoral wages. That's the bare minimum. We encourage baqashi net 70 ukuthi bayo negotiate beyond that for better wages. Siyabonga nje ukuthi khona inkampani libhadala 70 ngetulu kwale minimum wage. Le sectoral lesiyayiseyigazethethini. That's the spirit to encourage because kuze deliver kahle 70 kufuna tibe motivated ngemali nangendlela ephatheke ngayo la 70 khona. So tindzaba letfana leto siyasitikhanze kusetshenziswa overtime bangabhadalwa. Sile kubophuza umoya sakhanza kunetikhalo ukuthi sekuqashwe abantu base South Africa kuyobhuqa lidzaka lo ngabhuqwa ngamaswati lokunye sikukhanzile vele sakwekhutha lesikwekhutako. I think siye 2-3 weeks ago siseta ama follow up inspections ngoba ukhona umoya losishaya ukuthi sekungenela abanye futhi
imikhuhlane ke leba khona ngoba thina asiwakhiphe ama-work permits. Yes, we have a localization department, you only recommend, but ngilamanye ematiko labesa issue ama-work permits. So kufuna sikulanzelele siyohlola those ekuthiwa kungedekela abanye sebawathola njani lama-work permits, because sithena siyoyenza lama-inspections sahamba nabo ngiyabekisa baka-Home Affairs. Sathi sicela ukuthi siyoba engage nibe nikhona nakunedinkinga kubanjiswana, kodwa nje kunemoya lesishaya ukuthi kukhona lokuchubekako lokungasiko kahle, kungasiko khona ke ephuza umoya kuphela. Netinzawo nje letinengana sihlalo uyanza umoya wokuchamuka kwabantu bangaphandle bente imisebenzi lekangayenda eMaswati. Ngiye ngibekise ukuthi kashukela nje liningi lalabagawula umoba sebantu bekuhamba. Kunetizathu noko letinkampani tithi eMaswati akasawufuna umsebenzi wokugawula, bevungathi sewungaphasi kunabo. Sesifice iliso linye nathi ngoba nasi ngasi namhla sobathuthula bonke labekuhamba labagawula umoba kungavala letinkampani. Nakulokwendekile kubomakhelwane kuhanjiswa abantu bekuhamba, na uyala kuboThekwini emasimi emobanyelo yalatelwa kuthe abantu labatawugawula loshukela. Kodwa ke timo lokufuna emave atibuke ukuthi sidimanage njani sifike lapho khona sitawuvumelana ukuthi kule msebenzi le nale nale banikene ama-permit noma singabanika thina ama-permit kulena nalena nalena siyireservele ama-locals. So ngizama ukuthi nje sihlale ama-challenges akhona siyawakhanza emisebenzini, but lokumcoka ukuthi sisende lama-follow-ups to make sure lo sakuchubeke ngoba singakukhanza sikukhulume but nangeke sibuyele silanzelele batawuchubeka with impunity. Sihlalo bekaphinze wabuta yena Bhekiswako laphana indzaba yebhodi bese ngithi ngiyikhulumisile kuthi siyethemba le kota lena nje tawuphela ibhodi khona angiyi-assurishe i-Senate le kota lesikiyo ibhodi tabi khona i-vetting nayo itawushesha. Hopefully before the end of September we should have a board in place letawuhamba iyochuba nomsebenzi. Ibhodi letawusebenta ke kodwa siyacela nje bonke lebatawugcina babe kulama board kube abantu labatawufuna kusebenta, not labatawufuna kubanga tikhundla ngoba tikhundla into le-temporal. Kufuna sibeke live embili, sibeke lamalunga alezikhwama embili kuze le live nalelitiko liphile sihlalo. Bekabutile ke umhlungwane yabo LLB nabo paramedics bese ngiphose ngayiphendvula sihlalo Nkosi yami. Lokunengi kodwa sitawucela nje ukubhala kahle nangabe kukhona la kushelelelwe khona noma kwangacaci kahle ngisazama kuphendvula sitawucela kuletha written responses kuphendvula tonke timbunga kuleti kubutile. Madam Chair, sibonga kakhulu lithuba nemusa wathi Mbonga sihlalo siyabonga. Siyabonga kakhulu Nduna timphendvulo. Bekungaba nje kucela etimphungeni ukuthi litiko licelile ukuthi i-report ya NPF ingene ngekulandzela ikota ingene sekupheleleyo kota ngoba sikhatsi sekureporta asihambi nalesi selitiko. Ngabe timphunga tiyasimukela leso sicelo ngoba kumcoka ukuthi nabo bakhona ukuthi bareporte, but ke ngekuthi kungetulu kwemandla ethu sakhona ukuthi kungangena ngasikhatsi sinye. Senator Goji. Siyabonga sihlalo. Bengithi uyithela kithi sihlalo ukuthi nesalo ngiyakusekela lokho ukuthi ibhodi naseyilungile ayibuye endlini sihlalo sihloniphekile. Kepha na benginelinkonyane esihlalo ngoba bengithi nje but yena soceceke kuloko kwendawo sihlalo siyabonga. Senator Mkhonda. Siyabonga Nkosi Senator. Siyabonga. Cishe ngisumbane Nkosi Senator Ngwenya. Senator Ngwenya. Deputy President.
Siyabonga kakhulu Timpunga. Senator Goje Linkhonyane. Cha, ngiyabonga sihlalo hloniphekile ngixolisa nalokuthi mhlawumbe ngicela leli thuba kanje lendvuna bese isongile. Ngicela nje manje ngoba naku phela sisemhlabeni la. Angathi noma mhlawumbe induna ingafuna iphindze ivete yini isithombe lesingathi siyalula kancane kulendzaba yale board. Ngoma ngiva ngathi khona lokusala kancane enduneni na ithi indzaba yabo fit and proper, which I understand maybe indzaba ye due diligence on board member ukuthi before ayizange yendiwe. Angathi uma ngive kahle yini ngicabanga ukuthi mhlambe nalo sekhaya mhlambe ngente kakhona laba efe njengami. Kuthi ngabe singakulungisa njani nduna ngoma angathi le board yase ENPF yona ukuthi ibekwa ngekwehluka yini le process than lamanye ama board lapha khona, because we all know ukuthi le unit yaka public enterprise unless ihlukile yase NPF beka kwakhona before uye khona kunale process nje vele ihambako uyebo bayibuke bona bayivethe ama CVs nako konke ePEU, and I think nemaphoyisa ka intelligence now ayavetha lelunga in terms of criminal records and everything like that. Then before kuyo finalize walelo lunga kuthi cha litiko lingamsebenzisa loyo lelo Swati lelo ukuthi lingaba supporting. So ngifuna nje kuhlola nje indvuneni ukuthi ingabe litiko lakaLebha lilandzela the same process noma mhlambe ibanga lehlukile, because if kulandzeleka the same process ngicabanga ukuthi iyendeka le due diligence, because vele amabhodi onke abeka kanjalo. Nami nje bengekulenye ibhodi itolo kuthandi ngahamba through the same process. So kungabe indvuna kuyahluka yini sengiva nje ngendlela oyibeke ngayo ungazi ukuthi sekungathi kuwa exclusive kwa NPF indlela la kubekwa ngayo lama board member without following clarity nje chair, so let mhlambe live likhona ku ngabe seliva kabi. Siyabonga Senator Goje. Kude lokonakele ngoba le nkqubo ithi emveni kokuba indvuna seyiphendulile angase abakhona ama supplementary questions. Siyabonga indvuna, ngicela uphendule. Siyabonga sihlalo Linkhonyane, ngicabanga ukuthi in order sihlalo. Kusita sonke la kubuta koGoje ngoba kumbe vele kulomunye akukevakali ezibengikubeka. Kubekwa kwebhodi ka ENPF njengoba sibeka ENPF sibeka CIMAC sithina we have only 2 parastatals. We follow the process lendiwa ngo onke amabhodi sihlalo kuwo onke amatiko. Nalele beyikhona nje iyalandzela ivetting emaphoyisa, iyalandzela PEU ku check ama CVs and everything. Beyilandzele konke except one. Khona lebathi fit and proper kwa FSRA. Mane akukho kulomthetho ka PEU as a requirement nakubekwa amabhodi. Kungako nje House of Assembly ithena recommenda yathi PEU finance akakufake emthethweni lokuthi labo fit and proper sale kuba part of the requirements before kubekwe iboard. Onke ama entities PSPF Esecom whatever ba appointile ma board njengoba sendile nathi bendi vetting emaphoyisa PEU wabavethe ama CVs and everything. Nalele bese ibekile thina beyikwende konke lokho except naku kwa FSRA because akukho emthethweni, and most of lama board nje le kabekiwe vele bekangayendi le ka FSRA because it's not part of the requirements as per lama processes aka scope and PEU. But sitheke thina ngoba naku sekuyaraiswa, I think kuhle futhi ukuthi na FSRA naye ayibeke yakhe ifeeling ngelunga ngalinye because babuke the financial standing saleyo individual ngayinye. Kungaba kuyasita lokho ukuthi nabo basho ukuthi lona ningambeka la kunetimali khona, lona ningake nicale, lona kunje. Sikukhanza ukuthi kuyindvo lenhle le kungaba kuhle vele igcina ifaka emthethweni. So lokuthi ke le board sithi asiyoyicalela saphasi
sithe akungabi into lesiyitawu apply kumuntu munye ebhodini. Bonke abahambi bawo undergo the same process. Ngoba kungenteka labanye bakhala ngalomunye nabo ngiletinye tinkunzi. Kufuna ukuthi yowenza kule fit and proper. So sitakwenda konke noma kungekho kulama requirements aka PEU eku-appoint board. But ngakho ukuthi FSRA entity yahulumende. And ukuraisile sesiyibekile iboard ngiyakhumbula naka PSPF yathi seyibekiwe wakuraise wathi hey ukhona besimbona ungathi asikho fit kodwa ke ngoba senimbekile cha kusasa nibothathisa kithi kucala. That is what we intend to do ke sihlalo. Otherwise kude lokushintshile between ENPF nalama entities we done all except this particular one. Lengicabanga ukuthi kufuna sikulungise vele sale kuba one of the standing requirements na appoint or any other board sihlalo. Cishe ngayibeka lapho angathi noma yivakela sihlalo. Siyabonga. Siyabonga Ndvuna. Sesifike maphethelweni emhlangano wethu. Sibonge kubambisana. Sitawucela i-report ibese imphendvulo bese tingenile kusasa before end of business day njengokusho kwa standing order 140 subsection 4. Siyabonga, the meeting is adjourned.